Agent 5-0! Itagagayam, denggan nyo ti paggipusan, ti makalawas a serye tayo, iti drama tayo na paulwan. Agent 5-0! Sigawang tinakaibagakan niya kay Kastahom. Huston, sir! Si kakit din tilapare di pagayatak. Bueno ti kayat kau nga arambiden. Sir, Huston, di na kun kabilang. Ala, pumanaw kam dito'y sanga. Panaw! Nagkigimot ti kapsat mo, Boyet. Imbes nga do kumanti kwarta mita. Gani, Apay, di ka masayangan? ngam pudno nga ta di imbaga ni manang kanyak? Nga niya. Ah, ay, saan gaya men? Ibagam ka niya, tapna mo. Saanan? Sana bale. Sana may satal daw. Agsublitan tumot langit ti palay tilakay. Madlaw ko kit kursunada na ka. Gani, Awan ti maramitan ta. Agtakaw talangan. Agsiptop ta. saanan gani? Anya? Agda ngamin nasaw kanyak ni manang ko. Isu ita ti pampanunutat. Basta. Panawan ka pa'y gani ha. Papanam. Iti balay tilakay. Anya taramida mi jay. Yawit kun ti kapsat ko. Saanin ngagtrabaho jay? Anya? Dadahal ka din ti ulom. Apay na ibagam ti kasta. Dakkel ti kwarta ti kabsat mo jay. Iso apay bay amon. Agtrap-trabaho ngagpaiso. Ngam awan mo ti may igaman na kwarta. Dapat alalaan ni nanang ko ti sweldo na. Nakakasimat ni manang girli. Anya? Tayo ti kabsat ni Boyet. Rimwar manipot itigait. Asit kak. Ading? Ha? Apay, sir? Siyak ni manong mo anardo. Kaya't kala kasarita. Apay akasta tilang amading. Asino tinang kabil kan ka? Kwa? Di kagbutang kanyak. Sumurot ka kanyak. Kat iya dayo ka iti impyerno nga ayan mo ita. Kwa? Sir? Amok nga da panagamak mo kanyak. May saak a pulis ading. Anya? Saan adito'y batog ti balay ti amom ti pagsaritanta. Ala, umay kan. Kat agtalag ka kanyak. Manang, nasayata na kaawid kan. Wanading, ada ng tulong kanyak. Kasano no sa pulan na kaji demonyo agang ganat. Uray pay, naturuda kitan. Taad namang tulong kada tayo. Asino ti bagbaga matumulong kada tayo. Ading, imbaga na asyak lang ti makaamoy ti kinasya sino na. Anya? Wanted gayam da di alakay. Nabayagan na sapsapulan dagiti pulis. Anya? Uray ti kadwana an anti-glory. Tiliwan mo't dagiti pulis. Kasta ka di? Unading. Siyak tagtistigo ka dagiti pulis iti madingar aramidan ni Mr. Sheldon. Nang runa iti panangramos na kanyak. Buisit! Naabakak iti sugal ita. Malas. Sapay naibusan ti kwartak. Ni girlie. Adda di tabalay. Kat iso tinakatanaw di tatawa. Hoy, girlie! Apay nanang! Di yu pa'y insara tiri daw. Baybayan nyo anak alukat. Aguray ka man. Apay nga da ka dito balay, ha? Nanang, talaga adya akong maanusan tagyan iti balay ti ganganaet. Anya? Ditoyak laangan balay. Agsubli ak laangan ngaglako iti sampagita. Danga! Saan tayo nga agrigat no da kay iti balay ni Sir Sheldon? Da kayo laang matagnamnam ay iti sweldo. Anya? Ulitin man timbagam. Da
day talabagiyo ti pampanunutin nyo, nanang. Oh! Day tala ti paglaingan nyo. Tinang sipat kanyak. Gusto dito, nanang! Apay, di ko nayo. Diya ka motor aramidin nyo. Ilaklako dakit ti day jagan ganat. Ano niya? Agpaiso, nanang. Oray ni Boyet. Dandan imutan mabiktima iti day jab baboy. Maiturdak pa yan na sungbatan. Nanang, amok tinapasamak iti kada ni manang iti balay day di alakay. Aguli magkasi ka, Boyet. Anyat sir-serbi yung ina. May turid yung gayam ngay lakot anak yo. Manipod babasit kami kini Boyet. Di may narik na ti pamatagyo. Nukas tamot lang ti ugali yo. Pumanaw kami kini Boyet. Sige! Pumanaw kayo! Awan tinasakit abakran ko! Tasan kayo matnganak! Anya? Anya? Saan na kami apod-pod nung anak? Saan? Ampun kayo lang! Balasangak tapno amuyo! No saan ada kayo ti inami? Asino nga rod dagiti dadakkel mi? Total! Awan matan ti pakairanudak kada kayo. Ibagakon ti pudno. Ha? Anak na kayo tinasingad agayem ko. Anya? Ha? Sakbay anatay, imbilin na kayo kanya. Babasit kayo pa idi. Natayan ti pudpud no nga inami? Wan, natay iti sakit ti puso. Timat amayo. Jak amon no sa dino alugar ti ayan na. No kayat yu asapunin ti amayo. Makaammo kayon. Nalpasan ti obligasyon ko kada kayo. Manang, anya ti aramidan tayo ta? Agpampanunot ading. Isumot lagaya masabali ti trato kada ti binangunan tangay na? Uwan nga rod. Kat, saan kumot anarik na kinkwa na ti pamatag? Pinaspasakitan na ta ading. Pagbabawyak dagiti nararamid ko, manang. Ha? Nagaramid ang iti kalukwan. Pakawanan na kumat ni Apo Diyos. Awan ngamin tinasayata mapanunot ko. Gaputa ka na nakangungtan ni nanang adiling. Boyet. Kaya't ko sa pulan ti amata. Kasano ading? Awan ti kwartata. Kangrunaan ti amin. Di tamot-amot ayan na. Dayta tirigat na. Talaga ang magagara na ka makakita iti amata. Sapay la kumata makita tapay. Talaga ka diya saanan ang nagpagpakita kin ka, Jacob Satnig, girlie. Saanin, sir? Mas sayang na diyay lalaki. Sabay kursunada klaunay. Panagkunagkat, agparang tumat lang dayjay, sir. No dapat ang mamaw mo sa bali. Yeg mula tarito'y ketsyag ti makamo ken kuhana. Wen, sir? Sige. Apay, Glory. Adda pulis. Kandag iti taga DSWD iti ruwar ti gate. Ano ya? Anya ti ramidan tayo, sir. Akal lang. Siya ti makamo kada kuhana. Sir, ano ti warrant of arrest? Kat sumurot ka kada kami ti presinto. Ano ya? Dalawag ti nakasurat dito warrant of arrest. Sumurot ka lata si tatalugod kada kami. Men! Pusasan nyo dito tao! Saan? Dito pusasan! Oresi ka! Sumurot ka iti presinto tapag damaganda ka. Anya? Oresi ka mat gani. Ha? Sumurot ka iti presinto. Baknagak! Aramado iti kwartag tapno makarwarak matladitoy. No, makarwar ka pa dito Mr. Sheldon. Agrorotapan dagiti kaso anay pilakan ka. Nabayag asap sa pulan da ka, iti kaso a pedopilya. Dagiti ubing tibik biktima. Ha? Malungsot kan ti pagbaludan, Mr. Sheldon.
Boyet, Sir, apay nga mo yung tinagan ko. amamukan. Anya? Malagit mo jay taong grasa, as sinabwagan nyo iti sa nga timbadanom? Ha? Wen, sir? Siyak dayjay at taong grasa. Anya? Sinursurot kayo kinigani. Amok ada kayo ti makatulong iti panang sapsapol ko iti ganggan na it awanted. Pasensya kayo, sir. Diyak amo may sa kayo gaya mga pulis. Saan mo na panunutan na ita? Tinapatag ita. Kat ti masakbayan nyo nga kapsat. Agyaman kami, sir. Awan ti rumbang nga pagyamanan niya. Kat agtalinaid kayo pa ilaang kin ni girlie dito DSWD. Isudan ti makam mo kada kayo. Wen, sir? Ayan ti kapsat mo. Day taman ni, sir. Sir, Boyet, Sa dino tinaggapuan man, ha? nagpagnapag na akla nga ding. Amom ka di nakitak dagiti rugby boys dito yung DSWD. Ha? Anya tararamidan da dito, eh. Boyet, girlie. Tinili umida. Gaputa minor di edad da pailaeng. Dito'y DSWD ti pakipaknyanda. Ha? Kat ti may papan iti amayo. Tulungan kayo nga agsapol ken kwa na. Itapay lang. Agyaman kamin kan ka, sir. Sapay lako ma. Ta iti kabitan na panawen. Masarakan tayo ti amayo. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo, iti drama tayo anapauluan. Agent 540. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo Akaskada. Jocelyn Oblero, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Isagani Bulyeser, Juna Ributaso, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Isagani. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay